chibai ule voin hi juniriat sangni le somni pakhat thole ni ania voin le nimin lama Myanmar ram chung chanchin langsar zolte lo thlir le ila ama sa in voina chanchin lar tak kok tu dalan do so lueni an tha thu hi lo ngai thlama sa ila renguna tamui township chiakwet venglal administrator do so luen chu silaya ka hlum ani voin choma dar somvel khan administrator do so luen chu akara chuan lain mi tu ti sia loten nai chilin an kapa athingal ni in mita mutu te chuan khetet media an shil ani tuna chuan military council sipai hovin an endika nu chui na an thok tan to ani tual chung mi pakhat chuan kar chunga a omlai an kapa ani hi tunma chuan commission na thok ania military council nuaya athoka ama awanga manpo an tamto khomai ani hi sipai hena chanchin petule darkar somni pali chung kok tu dalan na thok tu ber ani mai cheboi thak tak ani tuna chuan an ka phlum to ti kan ria kan vain kan hlimvek ani ti in asoibok ani Mandalay patenchi lama po police pani chu silaya ka ni in pakhat jok athia pakhat chu ahliam ani tukin choma dar som pakhat le minute somli vela military council police pani chu baika an chuan lain tu ti hriat loten an hnunglam atanga su in an kap zui ngal bok nia hriat ani Mandalay base media pakhat reporter chuan motorin bike chu an suphota chumi hnuwa motor atanga chukin an ka pani atira chuan sound bomb emo ti in an enhloma kong puisir koratla pakhat chu athingala pakhat jok po ahliam na sahle ani ti in khetet media ashil ani hei hi tunhaya sipaile police ten mi puichunga an che dan chanlen na ni in then khat chuan an soi ani he thil thleng awang hian helai chewela hian sipai motor pani te chu wak kualin anrin hlel mi puite chu manin an ngai sa bungrua te po an ti chiat nual thu an soibok ani tudang ngai thlak le ma in tahan le a chevel lo thlir lok ila nimin jun ni sari sangni le somni pakhat khan kalimiawa covid-19 shi test mi somli paria jinga positive mi somthum pakhat mu ani tahan le kolkul inkar kolkul centera hian sikai le rin hlel mi somriat chuangvel an oma nitin lut chuak an om zelbok tahan kotthler then khata ambulance thom sia tur om reng thin mas vualwa tei hoi an la thanem le a kutsil le hand sanitizer man an la uar tok lo hle ania hriat ani khotin deuh tho atanga tahan bazar tlo tu an la thanem zela tamu zomun kanan khampat muntha le changel zola tanga tahan pan bus service tumdang a in alun vaklo tuingau le let pan chonga tanga tahan bazar pan bike le motor service po tumdang a phazan lo bok tahan atanga ni chu alam tuiwar khuwa tuiwar youth association ten intina mas somni theu an sema mas bu alwa kholai kal mu ani chuan cheng zanga choitir anni tahan mun then khata tuiver le tuichun chu atui akam zeu zewa tuiman tur khap khom lo soi turan omnual chun lama ni asa thale a sarkar mai akal thatlo awangin aircon air cooler mangte baka eirongbol tu ten har sanna an tok zeu ani chin state lam longai thaila chin state haka township chunga sen thangram tia kauthin hakha le matupikong pui inkara om khopariat omna le mi sanga omte chu military council le hakha CDF te inkana wangin ram hnoilama antlan chia ni ashiat ani thamasa mai ni somthum pakhat le jun ni khat khan chin state chimlam matupi khuwa atanga hakha lampan sipai motor chu bai ania sen thangram chunga military council sipai tele hakha CDF te chu an inkap na sahle a sipai lam chuan lai puite mangin an kapa sur khuwa telin anai waya khoria ta om tual chungmi te chu mun him lampana an tlan chiat thu hriat ani chungral tlanjinga pakhat chuan kan sen thangram chunga inkana a thlena wangin kan tlan san ria kan inte chu kan da top achung bungrua kan nei tenen silai puak ri satlia baka lai puiri te hriat chuan rilru a ha du hle a tunma in kan la hrengai lova lai pui puak ri se then khat chu hlawin an tap hialani ti in asoi chu inkana awang chuan sen thangram chunga sur khuwa phaizong khuapi lungrang hausen dinlapa sakta le loklung khuwa cheng mi sanga chuang chu ram hnoilama biru in an tlan lut vek ani chuti lain military council sipai te chu khochunga lutin inchunga bungro omte anti chiat baka ranvulte anmana antal ni in tol chungmi te chuan an soi ani dinlapa khuwa chuan talakal in te chu an chu chi a achunga bu fai omte chu konga an the dara puanta na khol le tukverte an vocheboka loi bong le kelte chu an that bok ani
chutiang bokin surkhu apo military council sipai te chuan dor paruk an roka bungrua an lak baka arvul lai somruk chuang le vok pathum chu an ti hlum bok ani tuna chuan senthang ram huam chunga military council le hakha CDF te inkara inkana a thlen tak ri lo awangin khochunga ho then khat omma se atamjok chu mani ina hongam lovin anla om rangani ti in khochung mi pakhat chuan heti hian asoya tuna chuan in kan thleng to a kan invela thil thleng chu kan ena kan then om khuwa te chanchin chu engma kan hrelo khodang chu ho po an lom lo ani hmel kan khuwa hi kirle ma saber kan ni karing kan lakim lo hle a kan tlan sian na po a in angvek lova tlan se thui deuh te chu an la ron tel lo mel khat te mel ni vela hla tlan te chau an la ron thlenga sipai haute anom to lo ti kan hriatin kan ron ho ani ati ha kha le matupi inkar senthang ram chunga military council sipai le ha kha CDF inkana a khan military council lama mi pariat an thia CDF lama chuan mi pakhat chi thi a om ani Karen state lam military council sipai te chu Karen state yado kholama an in check khom le meka sipai zathum vel zet an ni to awangin Karen ni le sian state in rina khuwa yado khomi puita chu hlavin khu an chu asan hlom thu riat ani military council sipai te chu zun ni sari khan tang u atangin Karen state tan down chi township leito tau ye khat yado kongpui zo in ral thuam pham kim le sipai tam tham tak chu sipai motor somni chuangin anin phurlut ani yado khonhai vaya sipai chu zan in lama ke in dimo so township an lu arin oma borok aso sang le hle don ni in riat ani hlain township a military council du lo na kong zo chu sipai lamin hnot darin thalai mi pali an man thu riat ani rengun hlain township a tukin jing kong zo na atel pakhat chuan kong zo kan tan don chawa kok tu dalante report awangin civil dress a in bel police ho anon thlenga mai chia pahni le mipa pahni chu an manta ani ti in asoi hetiang hian rengun veng sang sanga ni tin jing chhun jan thul lovin kongzo na hi nei thin ania arukin rohman ma se kok tu lamin an lo report thin awangin no dar mai ba ka man tok anom le zo thina ma se tun thlengin kongzo chu thul alani chuang lo bazar akang le ta Sian State Marlam Chaume District Nangcho Khopuya Bazar Pui Mioma Je Chi Chu Nizan Zun Niriat Zanlaidar Khatvel Khan Bazar Simlam Luna Lam Atangin Akang Tana Zingdar Thumvel Khan Amit Thaita Ani Mingtarlan Lo Mi Pakhat Chuan Zan Curfew Laya Kang Ani A Sipai Tele Geng Piuso Thia Polte Antam Sia Mi Pui Tam Takchu Pona Kan Suang Ngam Lowa Kang Thel Motor Pathum Le Mi Pui Tlem Teten An Thela Akang Ralvek Lo Hlo ma se dorle bungrua thanem tak akang man ti in asoi ani ni zandar sarivel khan Macquarie region somaya lama po primary school akang ve thunga hai hi chu akang ralvek thung ani Macquarie region yirajo township zito venga primary school po nimin pia zandar somvel khan alo kang ral to bok ani police officer mi panga sipainan man zun niruk zan khan zan curfew nuwa Sian State Marlam Chaume Khopuya KTV Dora police officer mi panga zurui boite chukalin he dor nei tu ta hi vawin anri krapa doran hon luitira hetia rova taka an khosalai hi sipaiten nang chingin heng police officer ta hi manin an hlapsep ani police dan bo chia an khosak awangin sem anni tur thu amuna ommi pakhat chuan asoi ani heng police officer ta hi Sian State Nangcho Township Dopin police station om OC KSIO surveillance leader le Chaume Township Naupai police station OC le KSIO te anni Thailand rama DVB chanchin bumi anmante sabrama anthleng Thailand rama DVB chanchin bumi mi panga anmante sabrama him taka anthlen thu DVB chuan apuang ani anni thian zahi me ni kuwa sanghni le somni pakhat khan Thailand dan lawa ludru in Chiang Mai Thai police ten anmana anman nu ni somni nuwa mannon le in lung in tan tirlok anni hemi nuwa dan anbo chele ani chuan thlasari ba ka Thailand poisa bat sangli theu choitir ani tur thu thai thu nei tu te chuan thutluk na an siam ani Thailand ko chuan thutluk na asiam nu ni thum chungin anni panga te hi Europeana kan thonang cheu anti angin sabrama anral tlanta ani hengmi pathum te hian an omnaram ten an don son thu le khoirama nge an om ero vo in thleng hian DVB chuan asoi chiang fak thailo ani
heng DVB chanchin bumi mi pangaral tlante hian an hapa ngai news hi an la tho zel don thu an soi military council hian chanchin chua hi dangchat ri ma se rampon atangin an la pot sunzom zel don ani thu an soi bok ani tundin hmuna Myanmar ram chunga chanchin bumi mi somnga chuang an manjinga DVB chanchin bumi mi pahni antela heng mi pahni te hi military council chuan Ramdan Pui chapter 505 mangin kumhni le kumthum chung lungin tang turin nimin lok khan thutluk na an siam fel to ani military council hian sarkar na anlak nu atang hian chanchin bumi te umzuya man khomin thuboi ortir an ni ba ka zel bang an zutira then khatte chu ramchung khoi emola atangin thiltheng an lapos rang thowa adang ero chuan rampona tlan chia in an hna an la chunzom rang ani thu chanchin bumi pakhat chuan asoi then khatte chuan an khosak phung an har sat thu an soi chamchi bok ani Thailand atanga bungrotol military council ten an dang chat ramri atanga Myanmar ramchunga bungrotol thin sabon phut toothpaste te chu June nili sanghile somni pakhanni khan akhap thu sipai sarkar state office chuan miawadi ted le commerce hena thupek achu thu tarlan ani ramdang sum atlak niam thaina tur le ramchung thil siam chu manga invenna na poimo ITC ka ta thon chua theite chu an chu chat mak ani miawari ramria trade president dotin tin me ichuan hetia bungro in thon lu chungchanga hian Thailand le Myanmar ramri hian ngong anei lem lo ti in RFA ashila company tena anti to chu du tokin anin thon lu zungzung thaya Thailand atanga an thon chuwa thai tui sang sang coffee mix sang sang bong nu te du te hi me ni khat sang ni le pakhat atang khan ramri kong lam atangin khar ni ma se tuilam atanga longmanga tol thai ani thu sipei lam thunei tu te chuan sumdong ho tu te thuron an pe ani tunlai din hmuna COVID-19 hlur awang hian Myanmar ram paltlang na tura an fim khur zuala bungrotol chungchanga har sanna an la tok ri ani sipai ka awanga ban pahni hlo sian phiau ang chu mogwe zela khung ani sipaina an ka hliam ban pakhat lauta engineer zirlai siam phiau ang chu mogwe township domdo ina enkol ani hnu in June ni sari sanghni le somni pakhat tlailam khan mokwe zela hnulu ani thu siam phiau awang u chuan RFA ashil ani siam phiau awang hi March ni somni pakhat sanghni le somni pakhat mogwe townshipa kongzona a sipaiten an ka pa aban ding lam a hlau hnu in Ramdan Pui chapter zanga le panga e manga case ortir ania June ni sari sanghni le somni pakhat khan achungchang soibuai le in mogwe township Downy zela vomlu anita ani siam phiau aw hi damdoi in atanga achu ahlim hlol hian sipaiten zela an throi ngala ahliam en kol ngai alenina a engma soi set lovin sipaiten damdoi in atangin zela anda top mai ani amit veilam an ka ahliam hi vun ai o bel tur ani thu le akeding lampo en kol ngai ani thu siam phiau aw u chuan asoi hetiang hliam pui tur laya sipaiten zela an khung tamai chu angai tu om hle a Mars ni somni pasari sanghni le somni pakhat nia sipaiten siam phiau anga banding lam an ka hliam tak hi anasat ema wangin aban rek cholok atangin an tan sakta ani ban bul ani to hnuwa po amit hliam pui akeding lama la hliam pui tho silaya an la chut zui shep thilova ruang siam phiau awan zel thim ala bel mek chu ania ashing nun ma khwa tur hi ngai tu thiam har tak ani Military Council chunga Asian abeidon rualin WHO le ILO pompuina muthailo ram thunaina tharum le ral thuam hanga ponglak tu Military Council chuan thali chuang sarkarna chel to ma se khovel ram sang sang le polian jok te pompuina ala mulawa tlak sian na lam zel ama chon ani Asian beidon na China ram chongzinga hoi hot China Asian Foreign Affairs Minister te abika inkhom na meeting a chuan Myanmar ram din mun soi ho ania Myanmar rama mason na tura in thlak danglam na atheng thailo chu abeidon thlak ni in Asian Foreign Affairs Minister te chuan an soi chuak ani Asian chuan April tha a common agreement panga an lo nei to angin politics dokan kila soi ho tur chuan political zeltang zongjong chuama saturin an lo phut to a ma se Military Council lam chuan engma ti hlotlin ala nei lo rualin ati don le don lo po engma ala soi chuak lo bok ani Singapore Foreign Minister Vivian Balakrishnan chuan Myanmar ram hason namuang lutuk chu abeidon thu le inbiak na dik soiho na le insia thiam ton na nei adu takzet thu a soi boka
Indonesia Foreign Minister chuan Asian top level meeting a an thu vuak thlak panga chu kalpui tur le langtlang taka thil ti aphuta Malaysia Foreign Minister po in Myanmar ta na Asian thurel bo zuina konga among hle ti apom thu asoi ve bok ani Asian pola ramdang buaina a inrol lo tur ti policy a omlaya hetianga Myanmar ram chungchanga wall out taka komena an thurel to sa bo zui lo na konga an beidon thu soi chuana chuan military council sipai chu ramdang nena in palaiton na diplomacy konga andin mun achele ti atar lang ni in politics lama mithiam te chuan an soi ani World Health Organization WHO Assembly a telphalsak ani lo Military Council hi avoi somsari palina WHO Assembly a telphalsak an ni lawa me ni somni pali atanga zuni khat thlenga nai WHO Assembly a teltumin ma lana salhe ma se NUG lampo in Myanmar ta na palai tirtuma alo dil ve bok awangin WHO chuan tuma teltir anrem ti talo ani WHO hian Myanmar ram IO atan NUG hi apomdon nge Military Council jok ti chu September tha a nei le tur WHO General Assembly a arhiat thaidona chumi hona tel tur le tel lo tur jok thutluk na siam ani tur thu WHO chuan alo soi to bok ani ILO Assembly a antel le thailo Switzerland ram Geneva hmuna International Labour Organization ILO huai hot General Conference a tel tur Military Council in Myanmar ram IO tir atum chu NUG National Unity Government lamin an complain awangin ILO Credential Committee chuan ngai to non le in Military Council lam IO tel tir chu arem tile talo ani ILO po chuan Myanmar ram IO tur chu tungai ni don ti chungchanga September tha a WHO General Assembly in thutluk na asiam angin an kalpui ve don ni in June na sari khan thu chu alo siam to ani chu wangin thunai na ponglak ani atanga thali hnuwa po Military Council lam chu anlakal thui bik lutuk lo ati thai rualin Asian soi tu te ti bai donga WHO le ILO meeting poimo a po palai an tir thai lo na chuan an hlo cham zia atar lang jok ani bere China Foreign Minister Wang Yi chuan Myanmar sipai sarkar kan thlop ati Nizan Khan Asian Foreign Minister 10 in mukhom na an naya China ram Foreign Minister chuan Myanmar sipai sarkar nen economy a thuk takin an tho ho mai ba ka Asian family members te chu an thlop vek thu asoi Wang Yi chuan Myanmar domestic affairs a enroll tam athat lo thu le Myanmar tol chung boina a athazong in China chu a enroll hle ni in asoi tel China hian Myanmar le Asian 10 agreement panga an siam na konga mala turin ke an pen zel ba ka Myanmar forest le mines rangkachakhurte an ngai to hle a China chuan Myanmar ram thatna turin na kan thopui zelang ti in atar lang ani Wangi chuan China chau ni lo Asian members te Myanmar ram chung chau ni lo then omrama te po ral thuam le hleilen na bozonga na tho ho puya asom Myanmar economic survival mi puinun alo zalen le mason nante Myanmar din mun hi tun railo te chau ni lo an ma hun thui tak ingai tu puyang u ti in Asian Foreign Minister te angen ani khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ani e